Okay, Piracy is not fake, it's the reason why you think our music is not great. Please don't pirate, it's not what you should be doing, that's just the wrong gate. Vasala zvazvo zvori vawana dzimusician dzichivodzhia mulayo dzavo zvandanzi vavo vamwana muti wakurengesa pirates kavarwe rodidina richiyavovouta richivouta uruje neushuru rine rodidina richiyavovouta. Piracy, or maybe perhaps the appropriate word will be counterfeit, or however you want to put it. Piracy is a global challenge. In this case, we will be talking about media piracy, particularly in music and in film industry. People do it for different reasons. Here in Africa, most blame poverty and unemployment. Their response to this is they want to make a living. But is this a reason enough to take somebody's copywritten material without their permission? Business is good, son. I go chimney so the band. Ziko ringi one. Ziko ringi. Itinduke. Tena. Zote na zoliza na zola. Na zola na naezi la zimwe zaso. Na. Zawa ulwani. Aba betu nikango diwe kwa. Bona ngane. Ngana wana. Yesu shuko wela kaka. Banga muzora ndingani vachiko apa roto tisekera mishumo mngomana wa uri konochira ushangona mwambo wa ukundelwa mushumo ndusashuma zvezvikoora kamushumo uri vatu vakonosara vachikochira ndizvoni roto tisekera mishumo ndikonochira mara zvinovopina uri ava vatu vachidhava vadhotsara I think like to combat piracy, these record companies must also look at the reasonable price, because if you look at it, most of these records are just too expensive and it's not reasonable to buy like a CD for $150. I mean, if you look at it, if I can pay about $300 and get like a 500 megabyte cap to download 10 albums, why would I want to pay $180 to buy one CD which will probably last 2 weeks or 3 weeks of listening entertainment? We visited a local music store and interviewed the managing director, Mr. Karabo Murupula. He worries of not reaching the expectations on CD sales. We're trying inside and out. Every time when I go out, I'm seeing pirates all over the place. There are even people like pirating it that there and there. More especially music DVDs, and it's very affecting us in a sense of working here
I've been giving a target each and every month, and then if I don't do my target, I don't get incentives, and everybody has to eat. So these people are eating outside there, and we have originals here. Guys, let's enjoy their music by buying the original copies from the shops, not by pirating them. If you can see, global piracy everywhere. Puri, keep piracy, the whole world keep piracy. Piracy are rich, artists are poor. I think from now, we have to enjoy to buy the original copies from the shop, because we are going to close this shop. We are going to kill our artists. There's no artists. 5 years come, I don't think we are going to have another artist here in South Africa or the whole world. We rapping just for fun, like a priest on a nun. We leave you disgusted like third world countries spitting on third world runs. I made y'all take another run. We should shift on a better lane before the car makes us buns. Yo, I chewed up rappers like metaphors were nothing, just things I was or something I should have been after. I make a law ranger like ships on a stanger and hang them all with a hanger and make them choke like a banger. Stick, lick, dick, I make it more sick like a lady's lipstick, which was cheap. The whole week I've been doing this shit. That's why I freeze with my nigga Mizo and let it all freeze though. Freeze slow like it's over, like a Tupac and Biggie Joe. No homo, I told y'all flows can't compare to mine. Oh no, I don't charge when I do free shows, which means I'm a freestyler, but I should charge these bars when I'm doing free shows. What? I should rap about what you want. At the end of the month, I give you something that you could never catch up to. That's why I never front. I blunt on trees every day, like a blunt on trees every way. If it means that I should get my shortcuts to a highway, I change and go straight before shortcuts go to gay days. So I make gateways and gateways and break tays and break takes and wait, I should take a double take cause this is a freestyle, no lake. I make them all look fake like short punchlines from Baby Jake. Y'all are just trying to make me freestyle something that's not even in my mind. So press rewind and make sure you listen to this one more time. Mizo would've killed this, but he's shy and I know he's not clueless. He just doesn't want y'all to say hi. He's that kid who's always high. Mafhungo piracy ndi problem ya national body I hote zwavhuḓi muthu wangu to sa ḓivhi uri ri nga to ita mini fhedzi ya marango ri khou vhulaiwa zwi sia na ndaka ine ravha nayo I sa lingani zwine ra tea u vha nazwo nga uri zwi sia ri sa khou tshelede I sa dzheni I tshi khou tea u dzhena ende vhathu vha tshi khou ḓi kopa izwo zwine vha khou kopisa zwone ndi saini uri zwithu zwashu vha zwi ṱoḓa u vha nazwo mara vha nyaga u dzhenisa tshanḓa tshikwamani mara vha dovha vha lavhelela kha musi uri ndo rali kha musi ndi vhe ndo pfuma badi kana ndi vhe ndi tshi ḓikona ndi ḓo ḓikonisa hani zwi sa khou rengiwa vhathu vha tshi khou vha nazwo nga mahala. A criminal taking somebody's work, doing it and earning a fortune out of it. These people are earning a fortune, I'm telling you, brother. They're earning a fortune out of it. They're buying cars. I'm a manager here. I don't even drive a car. It is very much important for viewers to understand that when a person has produced their work or recorded a cassette, DVD, they've done that and they've invested a lot of money in the effort. And what is important is that they must also be allowed to reap the benefits thereof. Unfortunately, due to technology, most people will buy a DVD, go home and copy that DVD and multiply those DVD and sell them in the streets as counterfeits discs. That has a negative impact on the outcome or on the profit of an artist, a singer or an actor. However, that is not very much bad in the sense that if such a person is found, they could be prosecuted. They could be arrested and prosecuted. It is our advice today to all the people who are selling, buying counterfeit goods that is very bad to do. They must just stop it as soon as possible.
I'm not supporting piracy. I think it's very wrong, and people who do it should be arrested and yada yada. But like, the point is, it's also about the reasonable price, what people can afford. Most people, I think, they're driven to piracy because they cannot afford the actual product, but they do want it. Like, I mean, that's why you see like most artists who are successful sell their best records in the first 2 weeks and all that, because after that everybody now just wants, like, it's those people who couldn't afford to buy it while it was still new. Now you're thinking, which album now must I buy? That 3 weeks old album or the new coming out album of Lil Wayne or whoever is new? Oh, ndiani alek macheso. Nani kwenda tendani? Ndio bona kana ndio liza. Ndio kuona. Ko nayo liza yone. Nayo na mtengo ziyafana. Ziyafana. Anancha jina alek macheso. Yencha ya macheso yewona. Sarafina. Ini Sarafina mina 1 kana 2? Sarafina ina 1 and 2. Ndivyo ndo 1. Ndi 1. Mara zvino ava vatu vachibvelela vasi vana masiandaitwa asi avhudi khaveni kurengisa. Una vamwe ngamanda vapano. Una dzavavhenda tarengisa. Ni hapa handirengisi zvafana. Harengisi zvafana. Just still use one. Mara uri kutodana na chelete. Ndingaona uri chimwe chipinga vari nadzo mara rotodzidzomo. Ende mutu achiyodzisa mara totimes uri hoyo mutu ndiagent kana ndispaina asi zvisi zvone hari yakunomuregiseka. Nibona gaye vuspy hawe vudzisire kwahone kutopfara uri arotanyanga mani runeha namusi arari kana namapurisa achifi agwejangange nange norivaro risina chipinga. We will focus on artists. We will focus on only artists that they are not eating, that they are poor, that they are starving. But with one artist, there's a big chain of business for them. There's an artist, there's a distributor, there's us, there's a big chain out of there with one person. Understand? And if they're pirating one thing, the whole chain of people, we are all hungry. Never mind looking at this like an artist. We are all hungry. This is a symbol. I want to show people the original copy. This is Central. And they have MP3 for Winnie Mashaba. And Winnie Mashaba, she don't have MP3. But Pirates, they have MP3 for this lady. For you in Mashaba, this one I bought for 10 rand. It's your CD. For this in Jive City, I bought it in 79 rand 95 cents. This is original copy, guys. You can open inside, you can see all there. I just want to show this one. Can you open it? Open the fake one. Open the fake one. Open the fake one. The Kung Fu one. Open the fake one. All these CDs are not the same inside. Are not the same. This is fake. This is original. This is the real Mabola. 2 minutes. 2 minutes. I mean, you want to say, I'm going to go to the record company or the corners one of the night. Mutu toda chirede kosimurosi. Why toda ngaimwendera ine yamanga dzabali. Okay, you're right in the latest. Mara, wewa urengere kwavo nkwamba ngandile ne wananga aingone durela rune ndikwa mansala ni chikoita 10 rand. Auna ungo kunena vanohuvara hone. Zvambono dhistoka zvavudzi neiwananga internet ngandira the ane pazvodhudhi rine kusoko huna vathu vane okay bewendo stock huna vathu vane vodzula zvino vakodzudza 5 rand nga stock price vona kuisa 5 rand ni vana profit yavudzi ari kuchira zvavo
Avewoni vani sina ruvhara na zvezvi nikorengesa ani chiuri mune muti waidzi ndo abvelela nichinoita zvitisa richo mapurisa anenge utofana ujaya diski yawe pena angasijeya Mr. Ibu murayo uri ndo arora nemapurisa vari kaje diski yavo so ndi one man standing zvamba zvidouyanyanavo zvamba zvo avakuhana vakuri mumwe na mumwe arali ahonoyo muimbi onoyo ane ramudiva awana yawe kajiya wabva atuwo alise zvavamwe arali nichirwa marakamanda vakutendera uri ringse hedzi dzamunigerian hedzi hedzo hauna problem haizana problem ngori hadzitsapano hedzi hadzitsapano dzirecord company dzadhisa apa kavo ndingakona kontinua ngaono mutengo wadzi-recording company zvikotodhura ustoka kadzi recording company tikoto because stock price no originals they are high price. If you want to stock one, maybe you can, if it is 100 so it's 75. So how many CDs are you going to sell? 10 or 2. So this one you can buy with 5 rand. So it's 20 for 100 watu vanodhorera kare namusi vadadzi recording companies dzatoda zvinhu uri hai veve rikonyagonipa dzicd dzaukumwa rinirengise ti zvingasichaita ndinova ndinadzo begiri dza10 rand kasama ichiudisa uri ndiogaa ndichiri 70 rand ti ichidhauta kana ichitetemera ndori na imwe ya10 rand uri ndikonoula mutanya autovana zwithu zvine ndangari ndi ya zviita ngauri whatever action ndanganyago idzhia zvingadisiya zvichivofika ndinodzhia mulayo ndaveya zvinḓani zvanga muthu angaḓi muvulela case avonga othoma problem ndi nne so huna nḓila dzine khamusi muvhuso wa u fanela u tshi dzhenelela ngori nṋe muṋe nda tori ndi ḓo ita mini mini tshiṱaratani i fhedzisela i nndwa zwa fhedzisela zwo no vha na dzi dzhele nga vhukati so nda ndi tshi vhona u nga ri muvhuso kha uri thusa muvhuso rine kha uri thuse ngori rari rine vhane ri ḓo ḓi thusa ri ḓo kiḽatshana ri ḓo luṱana na vhathu no khou ita hezwo zwithu ende vha na dzi rights iwo dzavho dza zwimini mini although hu si kha mishumo yavho rine vhaṅwe a vha na dzipfanelo kha mishumo yashu mara una rights dzo uri a vhe o tsireledzea sa mudzulapo wa shango ane mara a tshi nkhakhela nda ri ndi khou ima dzhia action at the end of the day o khakha u nga ḓo wana hono vha nṋe oliwanga ni homwana ndi nchaveni tseretsere ndi ya mini ngomunduni ifa ndovuya luselo ndovuwana zwino ndovuya lusa ndovuwana vatopepere ngalo manibone nda kaeneti okay imani ndide dzimwe orenga kare ke orenga kare chingondo wana chingondo ya ila ya ka Alex Manchester ya encha kakagwa chimoko changu kune ya gugura hundi ya Zimbabwe ioni aya nilayo ioni ya gugura tuva lichitala lichikovera taelelwa mishumo yavo miyanga nditoba umbra tuva lichita ava alichikovera taelelwa mishumo yavo miyanga vontuchera ende nendasala ndasala ndohanganeya mawe vontuchera ende nendasala Them belly full, but we are hungry. A hungry man is like an angry lion. Hey. In tough times, they pick up their bags and run. It is said that the police are patrolling for pirated DVDs, and this man is on the run.
Kula. Yo, cha. Lapela. Ya zviadautisa zviashavisa zvine zvava zvikoita zviva zvikopfisa vutungu ngori arali vachi ḓo wana CD album yevaishuma tamusi 6 to 12 months vaishuma vachikospenda tshelede vachikobhadhela dzi-session musician dzinokoshuma naipo na dzi-backing vocalist namini na dzi-petrol zvote for period ngapo vha ḓo kona u pfesesa uri ndi tshifhinga tshilapfu tshine u vha u khou expect uri u tshi bvisa albamu i ḓo fhedza i khou rengisiwa ya ita tshelede mara zwino arali vha ḓo fhedza tshifhinga tshingafho hu na muthu o i lindelaho ano ḓo i rengisa nga 10 rand o dzula mavhengeleni hanefho hune a khou fhira mapholisa na mini ndi hafha hune wa kona u vhona uri zwino hafha ri roṱhe rine na mulayo a uri tsireledzi ri nga na tax a ri badeli hune uri ri a i badela muṅwe o amba muṅwe mafhungo ri tshi khou foda nga Saturday nda ri zwino ni tshi wina mapholisa kana artist heyo ine na vho uri ni khou rengisa muzika wayo o ambaho maipfi uri mapholisa a badeni ngori vho ṱalutshedza na hedzi dziṅwe dzi artist uri artist tshine a ita arali a wana CD yawe ndi yone u tea u dzhia a fhambana dziṅwe to sedza zwo rapo a ri tshavha fhethu muthihi na muvhuso na ndi thaidzo yeneyo ngori hezwi zwithu zwo fanela zwi tshi controliwa arali ri tshi khou ri music u rengisiwa dzi record bar dzi record bar dzine dza badela tax dza ita ni na mini dza fha vhathu mishumo ra vho litsha uri hezwiḽa dzinthu dzino badela tax dzi songo tsha vha na business ive na muthu ane a si badele tax ndi vhona unga ri vha ri khou ḓiwisa na ikonomi ine ya vha yashu I think zwi affecta roṱhe na muvhuso so I think ndi mafhungo ori ṱhamusi hu khou fanela u tou vha na dzimbi ḽino fanela lidziwa then hu ḓo vha na vhathu vha no ḓo zwi pfesesa mara zwi nga create a problem bad as time goes on vha sedza kha industry ya taxi ho swika he ha vha na dzi problem bad ngauri zwa sokou attendiwa hezwiḽa zwithu mara zwino so far ngori sa zwino vha ḓo wana zwithu zwi khou fhungudzea arali na muvhuso khou dzhenelela na mini zwino hafha arali ro laṱuwa ngorali ho sala zwezwo zwo ri vha wane dzi musician dzi tshi vho dzhia mulayo dza u vhea zwanḓani zwawe hezwiḽa muthu a tshi dzhia mulayo a u vhea zwanḓani zwawe ha si uri u vha a sa zwiḓivhi zwa uri mulayo u mu itani arali o ita hezwiḽa u khou zwi ita a khou zwi ḓivha u vha ono vha uri ha tshe na mushumo na hezwo so far zwino nṋe ndi zwine nda nga amba ndi vhona ungari nga roṱhe ri nga si ite tshithu ri fanela u involve media i fanela u funza vhathu uri vha songo renga music wo piratiwaho nga nnḓani ha hezwo muvhuso ri khou fanela u engage nga maanḓa hafho ngauri mulayo ndi wone ono imelela muthu ndi wone ono imela roṱhe hafha arali zwithu zwa vha zwi khou itiwa nga nnḓa ha mulayo muthu a u tshena muthu a re safe so ndi vhona ungari mulayo ndi tshone tshithu tsho fhedzisela tshine tsha vha security yashu hafha ndiko ushuma usiku na masiari ndiko imba ndiko sika dzinyimbo ndiko spenda tshelede ya u badela zwila na zwino nda vha futhi nda ḓifha tshifhinga tsho gidima ndi senda tshigonya dzinjini nga fha tshi khou ṱoḓa dzi ḽavho na dzone u ḓo shuma hani zwithu zwavhuḓi a na nḓala hoyo muthu muimbi u khou tambula u khou haika ḽifiti muimbi u khou shengela hana na tshawe na nḓuni u tou balabala no tou lidza radio ya FM kuḽa kuṱuku nga nṱhani uri nṋe ndi khou ḓa na ni koloda nda ri mpheni tshelede ndi ndi record na mpha nda balwa ndi fhela murahu ndi hanefho ndi ḓo rengisa na thundu dza nḓuni nga ndavha uri mini ndi khou tambulesa u zwi vhona muimbi wa kona eḓela na nḓala a songo ḽa mara a tshi khou imba radio ndi yene gaiga dzi taxini mahafheni huṅwe na huṅwe sidi dzawe dzo uri ni khou beta bvise ntswa zwino kana khakhati kana shaflas kana texo a hone honoyo a bvise ntswa zwino arali o dumesa vhathu vhoṱhe vha tshi mufuna ti number 1 u khou ya renga muthihi vha kwapelana vhoṱhe ndo ri ni tshi tshimbila taxini kulila texo dzhena nga hafha ndi texo mahafheni ndi texo sadzani ya CD ya hone ya ṅwana nga makini pindi nga nṱha muimbi nga fanela u funa ana tshelede nnzhisa mara anga i wani hu tambula muimbi ana khou entertaina vhathu all over ngozibona hapfuma mahafheni ini ni khou ya mahafheni ni khou nwa mahafheni ni khou lidza CD ya mukene hapfi ndi ntswa vha kuvhanga na badi vha khou renga badi zwiravu tsha u thoma arali nda ṅwana a khou rengisa CD yanga na musi dala ndi khou mu reporta a zwi fhethu thi zwiambaro tsha u thoma ndo dzhia na kwasha ngauri ndi material anga ane a bva muhumbuloni
votale na kuonga mdzimu na tshelede yanu ini mune no didina usiku na masiare eno edela achikohona avu ali ndiro chipfi igai aya asuka aijia ukerengisa chitaratani hangolangana na ine oistoka gai ne akane hangoda Sanga 10 cent woni kuchirenga 500 baba bulusa zhukuru and abaduzo ribanga babuzani ngari bathu bene bakozvita zvikuitwa nga bathu bene badiva uri kutambura ndemini ndidomba ndakumanepa tina manje nditodhelelwa nga dzimbiti mara una zvina ndakamuita ngori naho ndamudyela ukodova aita imwe adova arengisa achiya panda ndikusikubona uri bathu kavalicho urenga chitu chine vachiona zvori ichi chitu chiva chikovaisiwa chihuva wokovaisiwa mumwe muthu ngakhavo ngauri arali vone vaisa panda norenga dzidzi dzatamburana mumwe mwana wavo obvisa cd ngautambula achikotozviva zvori muda wanga ukomudondomela mara ndina vukoni he mudzimu ampawa nori kanditoimba ndizviise shangoni mara ngazvozvila uimba havo zvozviva zvitukutuku basi kupfori vangadiwana 50 rand khazvo mumwe muthu aya aratisa aya arengisa ndisokutopfori varenge kavalichorenga zvithu zvizvona kavarenge chithu chine vatofa zvori hechi ndotochirenga kamuna wacho ari vairenga kane ndoridi 50 rand cd kavairenga kane mune mara mumwe muthu kava musori nichikuntengisera cd yawasinati neiwanagai muri wasinati vone vane vai vaita 50 rand cd iniwa nechikuita 5 rand kana 10 rand vamubudzezo zvemuri namachero kudoteredzoda kavone ari kurengisa cd ivava ngamani ndichiwana ita embosi yako ndangamani zvibaisa nadzitsinga dzatora muzika wanga ine ukogidima 70 rand 80 rand mutu ukojiya cd yanga ajiyatu wangina asvika aidhampa adova arengisa ukarengisa 10 rand zvanakanga muchikuitana pa 20 zvinonganye ndifa ndichibaisana ngamani zvemufisa bani kutumu uri namubuso wavorine bango awiwaduva warumburenga uri rikozama uri richidze vana vavorine ridove richidze futi na rushaka zvino izvo zvisikovaisa ngamanda ende zvadova zvavori nano mutano kwaringa cd nga 10 rand zvodova zvavori hecd aipedzi mwedzi izvongwaru ungwaru wa cd uva kutitsana nemuzic wangapasi ndorali ari ndikoraya mwana wavo vona utombuta zvori vane mumatasi vane vakubharwa ngoraya mwana wavo zvino izvi richikoamba ngamapunga amuzic wakatara idzi rikuita uri musi parapara ichikozviridzange mumoto udofa ngauri chizanga chiri wasanefoti nipfera kurako nendikotorivori mukusubuka uri tikedzevo hava va 10 rand vabvevo kazvo ngori usika ruimbo vatu vazvo zviya vava zvino arari achingakona kuwana petone havala vatu vakadziwa kana hatovana chimwe chitu chine vangafariwa vasadoo ratovela tozvanu kumabedzi ratatuza kukuma ngori vatori netisa rasichapanda runoenda kuimba ngamanda roneholwe ndururori mwana wa vatu ndinchaveni oliwa ngani oliwa ngausatecheresa ngori vatu votecheresawo vana zvimuya. These people vana kurengisawo music wa pirates ne definitely vakonya kuurwiwa ngori ravafarisa ne police are doing nothing and avavavhareri tonga kana vakudhiza kana vakuita mini so they must be beaten harder and nendatangana naye ndikuurwa ari ndikufariwa airatha uri ndifariwe ndodzura jere vananga vasali vasali instead yori vananga vasali ndikuvavona ngeno muthu akupirata music akoula ene akurenga goloi dzavudhi rine rikotambura so these people neni ngari kavathu vane varenga music vane vafuna music wavorine vamwana muthu akurengisa pirates kavarwe. That's my slogan. Kavarwe ndiva nichiamba ngoraro aishina maropa anga atoshava ndori atoshava rune ndo zvambaisa ndiri ndotsva ndikutsveriwa vomachero avananga ndikutsveriwa ndiri dhini zo ndingazvitaurichidzani zvikovava izvo zvito future yavananga ikototuwa ndosaidza ngamata
ndo shuma zwihuluhulu muṅwe muthu a tou ḓa tou dzhia aya a ima a rengisa a ḽa tshelede na vhana vhawe makozimani lune heshi arali muvhuso wa sa tou longa tshanḓa hafha fhethu ri khou fhela na vhana ro sedza ri ḓo tou litsha mupunga muzika ra ya ra gudela u fhaṱa ri ḓo ita zwo fhaṱa ri ḓo vhona uri vha ḓo ṱavha zwiitisana vha tswa zwidina vha tshi rengisa zwiṱaraṱani na ngori a huna zwine ri nga ita ndi ngana pulani dzi re mavhiḓani dzi songo fhaṱwaho vhaṅwe vha ṱuwa vha vhaṱuku hafu ya muloro vha songo tshila pulani dzashu na mabono ashu ri ḓo vhuya ra tou ṱuwa naho mavhiḓani ngauri ri tshi yo ra zwi bvisela khagala vhathu vha nga vha zwi vhoni vhathu vha nga vha i dzheni zwino ri iteni ri ḓo ḽani we ri itisani dziṅwe dzi project ndi khwine ndi dzule na mihumbulo yanga musi ndi ḓo zwi itisani arali ndo ya nda spenda tshelede studio nda rekhoda nda vhuya muṅwe muthu a ḓa dzhia kuna ani vairenga zote zitoro vakitopedza pesi yona chena topeni maikona yona chena topeni yona chena topeni uwa nguruve ndundipedzera chipinga mwetuva nditopedzera zvaia topedzera chipinga ovaitanjwa yakuna ani ndipedzera chipinga vairengera zote zvitoro nashikia naloda vakitopedza pesi yona chena topeni maikona yona chena topeni. Now, if you are arrested for distributing counterfeit goods or you're charged with piracy, firstly, you will go to prison. In order for you to go out, you have to apply for bail, which will take some days. The bottom line is that you will spend some days in custody. You will be charged. And if you are found guilty, your fingerprints will be taken and you will have a previous conviction. That if you are arrested, you will be charged, go to prison, and for you, in order for you to be released, you will have to make a bail application if the state is opposing your release on bail. But however, what is of importance is that you will be prosecuted, and if found guilty, it's either you will go to prison or you will be given a fine. You will have to pay a certain amount of money. It might also be possible that the person against whom you have counterfeited his work, he might even prefer a civil action against him if he can show that he suffered prejudice because of your actions of selling his work illegally. It is important for people to understand that it is very bad for them to take, copy and sell other people's work. Rodidina richia uvouta richivouta urujene ushuru rine rodidina richia uvouta richivouta urujene ushuru rovotera rerichena ushuru zvinombudze mutori ndinyi ndiri mbudze mutori ndinyi ndiri mutori wao ndinyi zvinombudze rwevasa ndinyi ndiri mbudze vasa ndinyi iwe mbudzo rivasa ndinyi mbudze vasa wavo ndinyi rovotera ndirijena uyo shuma ndabhadhera zvote namudhakasi namati namitero yote uri ndiwane chumero iwe mbudze rukofira ngani mbudze rufira ngamini ferisa ngamini tovadanana kofira ngani ende yarari ubhizi nakumbukumbu apo udozvivona ndichiusengesera peni kechi ndousengesera peni ndombiva ndichiusengesera peni ndakokodza ndaposa murironi uchitomo usva usongovya weri eshi
vakokotsa ndopanga mulilo uchipfa utungu songovya wemunyu watotomonukisa ndari mapampa. That's the reason why you look at me and think I'm a prodigy. I love rap. And I don't want y'all to attack me with all this nonsense that you do when you buy common sense, which don't even afford things that we should have bought. But wait, don't buy things that you can afford. Just do your own stuff and stop buying things that we did from our own lines, because you ain't following the laws. Piracy is not fake. It's the reason why you think our music is not great. Please don't pirate. It's not what you should be doing. That's just the wrong gate. You made us look fake because Chinese movies are the reason why we cruising us, bruising us, make all levers like teasing us, and TVs are the reason why we should be on MTVs, and we're not because of y'all niggas who pirating our DVDs and everything else. I'm a freestyler, Mac J is out and trying to put music on the shelf, but you keep on putting me down like I'm a clown. I keep on laughing because I know I'll be coming out, whether it's now or next summer. You know what I'm about, I'm from the South, Venda, VA, Connect, Mizo, you know we never out. Put it on like that, piracy is the reason why I got doubt.